Daga jing thrang ban pinjanai ki shlam ai jing hikai ki balong kum ki umpo liu jong jing nang jing start ki khon ki kti uba Charles Pingrop u MLA kanong thamai haringkat bat u chief executive member ka KHEDC uba penyat sing siem kila ple pajbai ki kamera kelas bathamai jong ka Little Angel Secondary School halapalang. Nakaliang uba Charles ulayarap ban pinyo ki kamera kelas naka skim MLA kat ba uba penyat ulayarap naka skim MDC. Kabakot sanlak ban pet ya kajing khut ke jing suba jo kaniga school bat khamtam ya ka jakalet bar jong ki khina school. Kuman shukdaw ya kaniga school Little Angel Secondary School la seng ningkong house nam ahjar ar bat kat manang mi kisngi bat kisnam kaniga school klanang kiu ban long kumbalong hadu mentah. Hagani gasngi kinong penya jong ka school kila pinkup burom rui ki khina school ki bala pas bha ya ka examen SSLC bat kumju rui kinong kershan ki bala no shinyang da kapisa ban yarap ya kani ka school. Na pinpu pinpiang ya kani ka jingle akamen jong ka school ka dailing ba ki jingruai ki jingshat ka ba ki khina jong kani ka school kila ai. Then we have Nangum Si. Then I request the president. Priyahun Marwen. Priyahun Marwen is there? Okay, let's give him a round of applause. Let's give him a round of applause. Okay, let's give her a round of applause. Mr. K.L. Margaret. Okay. Is their supporter to our Barcelona industry. CM, MDC, our local MDC. Through his help, we have. Nasul Burong sa Charles Pingrop, ibulong local MLA jong kani constituency, haju popol kom former speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly, iba yo ban shimenta ko mi kongsan hakani ka sngi ya ka ban play ya kani ka kamera class ka batmai kani ka extension of school building hangin po Little Angel Secondary School but kabaaru ya kabanyo ban play ya kenika toilet na kamenta ka jingran kam jongki students ikna school hani baro ya kaba layo na kalyangka Khasiels Autonomous District Council ngidon kam ban trishtom ka jing trishtom kala ban perlait yangi da babun ki jing hoi ke pulia putih di kawai kaba ngidon kam bat haga jing pulia ru ngasno baga jing trishtom ka di kaba dan kam hadu kata balik nga om kumta minit ka pangadang dan hakwe ke program hante pot like minkot haka high secondary school bangi play kumju hikum ka di program bala yo ni MLA but government tinggi keren Shapang ka jing pensno jong katu kat ni kikin hun sharum shaneng ba kamutu ka jongki kalong ban rat ding khong ye ka jing duk tingi I babon ha ki pai ba manu ki bam komen ban rat ding khong ye jing duk ngaru ngakwa ban bit ban biang phiru phikwa ban nang kiu ban bit ban biang Henry kanam la pat kata ka jing rat ding khong ye jing duk ne kabanwan kata ka jingbit jingbiang ka jingruspa hapi ki longyen longsem kumtu klem na trishtom ban shushom Henry idon kam ban trishtom tengah nasu ban ong ka jing trishtom ka de kaban kam hadu kata kata ikini ki students akwa ban kintu ban sobha ban kyar na atli ke ike kawe na ka jing kerni ka jing di besneo menta ki bangi hab ban yakran haki school ki awareness ki babun ki penlong haki school namar
ki persiang ban target ye ki khna school nama kidang loi kidang school ka jing bojong khat te lada ngingop hangta ka jing pule ka jungi kanam position no bar kabar par ban kyal na ka jing kerni khamtam hakini ki social media banta ka influence jong ka technology ka influence jong ka internet ka social media hadu kata na aso manong kiar na ka ba kerni haki social media makani kan pen baklano ya ka jingya nanti ke jong piku ki khna jaga ban concentrate haka pule ko phila distract na ip shigwe parti banta akum ka khasirus autonomous council ngin persyangkat bala pani trailang bakasno na banta ko kini ki project ke ba pp dan khamtam ki institution ki ba phiran hi da kadar basno ngin persyang ban ai ka support ban nakalang jungi ngin persyangkat bala ban yarap ya kata ban ngin yarap du sakumba lai pun riu hajar banta naka this council ban siu ya i tulok jongki noikai kamdei part kaban long continue reitang one time kabangila ban ai lai pun riu hajar assistant nakalang jungi tang ban kersan malu malai ki noikai na suku kamdei kaba sub tang lai pun riu hajar Andrei ka budget jungi ru ka thundiat pa ke education te nomor paka nongrim paka jingthmu jong ni school paka de ka darkam or bang yu jar hakani snong ning kong e hostem arajar live or bang sajid ku emily first time emily our live na one hakani ka jaga amdani e पर कहीं का ये ग्रुप पढ़ना सुकी ringkat pada jingat trailang kesnong baru MLA ayu minta kini kesnong telah nak minta jembat berkali ke school kalau yarap sibun syah kita kena kiba dan lad benyo benlek showing pada school nomor kiwan nak yeng kebumla bensiu juga pada school ada ben perpawang ni yang jus semua ke bakrau, ya bi kisnong ibarat kowe namar bab langit kadang-kadang kau. Ya ubah nanti namar lau kunjung ai, ilau ni asil, orang nakwa wansna kadang sekolah ni, akam Muslim, dengan mustah apa? Ini amin sim pada orang nang sedang ngopi ngasuk mengan. Bergamdan kau siu. Gamdan kan mana ice cream show. Hindi to hindi. Riu si met. But I got kani ke sekolah. Hindi ko besok. Kamiar mabit siyem. Urang basam lah. Kemudian itu bensin. Berkeluar ke bentaban pek. Ya ke senong. Apa udan bentar. Kumu dependa kumu nong song kami ada macam sisa gini ben pau jing semua ku bakrau bentai i kurin jungi berkantam kimi kibala ben hai pensan kumu ni brio bo berkhatam tak emlang salang jong ki beduk besuk de hangni ngak I complain with the mere resources of the Shnong and the school. You have strived hard to provide the basic necessity of a child, which is education, so that they could be the pillars of society through the knowledge that they gain from this area. Namar here building school. Kami itu building, kadi telong, juga jingnang Kazakhstan, umpolio juga jingnang Kazakhstan. Kemudian air ini baru ikut tijungi, ya jingnang Kazakhstan, benlong klor juga jadi Rio, klor juga ni. I'm glad, despite the difficulties you have strived hard to make this school, Little Angels, a reality.
in ringat kerpadan mintanga khodi secretary shnong but iramba shnong sumawan one nomor keden ki scheme ba na deben ai pidadu shwak election juga MP in rate because of the moral code of conduct that had to be delayed. The kerpadi people want shwakan shimi in the scheme but provide purchase of HP laptop for the use of the Darbar Shnong for implementation of some scheme, 47,000. Then providing assistance for purchase of sports materials to Lapalang Sports Club, 1 lakh rupees. And this is for providing assistance for extension of the community hall at Lapalang, 10 lakh rupees. Now, let's make a round of applause and big hand. Sabang Sabti Baru.